Sanibonani bafowethu enhla nasezansi ngiyabingelela ubingelela uDabashe bafowethu ngibonga kakhulu nje support eningipha yona bafowethu angazi ngabonga ngithini ngendlela nje ningisupporta ngayo emveni kwesigameko esingaka ngiboshela icala elikhulu kangaka leqhawe lase South Africa yonke impela ihlangene cha bafowethu ngiyaxolisa kakhulu ngalokho kodwa nje ngibonga kakhulu isupport ngangithi ngeke ngiphinde ngibe umuntu kodwa ima ngiqhamuka abantu beshutha nathi bekhombisa ukusithanda leyo nto ingenza ngiyibona ukuthi ngaba nephutha elingakanani bafowethu ngiyabonga kakhulu ngempela ngazi ngiphelelwa amagama okunye engifisa ukusho iyeza ingoma bafowethu iyeza ingoma ngeke ngiseshe ihloko ngoba ikhona othasi kodwa nje ithi hlana insizwe hostel anitshele lo mfana ukuthi hlana insizwe hostel emkhuzeni ngiyabonga kakhulu bafowethu angazi nje ngabonga ukuthi ngibonga ngiqedi enhla nasezansi lo ngibonge njalo ukuthi hawu emveni kwephutha elingaka emva kwesigwebo kodwa mina ngisasekwa nje mangiqhamuka ngibe umuntu ngiyabonga kakhulu bafowethu sengathi ngingaqhubeka ningeseke no Vaseline lo esogcoba ekhaya mhlawumbe nina sogcina sigcoba idoni ngokuseseka nje kwenu ngiyabonga kakhulu bafowethu.